أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الذي قدر على كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على سيد الأولين والآخرين، المبعوث فينا رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Orino kebentukan Allah Subhanahu wa ta'ala askanian di titu kilo kebentukan aku ada tu. Agi ayat fitur Allah nawasabiku nasabiku somyauna namyauna. Lagi sekat tahu nama dah berpernah bekerja. Apa yang anak saya nemu. Asyakana ku pengapana ku pegedan nasuma saya kapan mabu. Apuna namanya sawa ka ada pada beku ganita pengetahuan mandel kinua ni babah bakal mabu. Oh, di Syabab ya usia yang bagia dia Eid al-Adha. Ayaman adha katanya maalim nakaku kurban. Tarulan tanu kambida sa korban ang sa akika. Kaso korban nasibu ipatibuk si Sadiq Eid al-Adha. Ari di zinudi, ari guru amiu, ari panurutan. Ayaw makna niyan na dia syuqadar yakin ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Isyam yani yakin ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Tebut min sanaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, laqad nami alunian ahli. Yang bina tutul. Jika matai syakhi alunian atina laula tamat upama buka badan miang gulaula o Ibrahim ayah painan amiyasum balian na suwata iya na Ismail na ayah mabuha keswa o mga oripan wala na uman syaragun na ayah pagkesum balik na mabuha kasi ko mga wataka. Dito man imana abi pananamatan ko Allah abi ayah miyasum balian na kambing na mabasya ng jaman na dito mabisubuk kagaga na uman kataraya na pagpakasumbali sa kambing ayat idadiyan na syaramu. Ay dapat kau na pamakay miya fayda na miya sumbali Ibrahim aswata iyan Ismail. Naman akang buko. Andini dulan na ito mas'id al-adha na marisa na din guguro. Doon mga watakan, rila kano din. Kaysa naman ipatay rakan. Allahu Akbar. Yang mabuka sa mga wataka na pera ulang pa na di babakoy. Ada ka nusyo. Bukan ako'y kami man. Kapag gawang kami man. Natali miya siya yung mana niya na ayaw wataka na pito kataw. At ipito lang kung wipe out. Na manidi pa siya kami at tasyo di puwat at inas kami ang garumin na manidi kami mo. Ayaw mana niya mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-isyalan. Okay. Nadiyong kotaki aliyai alim jamal. Ayaw mana titu wa ini tapang wallah wa Ibrahim na adin akadiriyan amyadiriyan. Nanik sabi ng Allah. Oy, ayaw mana nyo nang katigin na sabab sa kapabay kurban, kapasyan ka kurban. Oy,
Igirain, nakanabaya buwan na di kurban na kambing, ka mga unta, mga ayaman na sapi, na mga kambing, oy. Na dito sabab, abiyaan yan. At kinanawla, amarani Rabbi an asbaha ibni, nasabahtu. Ibtidin ko Allah at walakan, ako isawirakan, ang kurban na kapon, suwata ka na Ismail, na pag-iiliyakan ng Allah, ang kurban na ka na suwata ka na Ismail. Nauna inang puno Allah, Allahu Akbar, Yari mawallah, inu igirasa ka, nadika, pagbanaro sa samaya, ada buhay tupa na kaon. Manini po si Ibrahim ka ini, tuman yan sa samaya yan. Kada ka pingiro, ibetadang ko Allah, kau pun makapasawat ka na sa board, o di na bar, examination, o di na makadoktor, o di na makaalim, na ibetadang ko Allah, kay pumuasa ka ni sabi ko gawin. Lagi ko makapaswaten, neno ka mo di puwesa. Ano silakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala. Pamana, adin digira ko na katiruka. Oy, adin ko to katiruka, napatutungan ko ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil din ko kami ang isya, na ad na talukatawa, mga ad na mga aibin. Kadalipir na aib, na ad na mga pawingyan. Oy, paganero na mama, nabuta. Ikalu amama na pagpenggalan. Ang na pagpenggalan na dia bangga na bubuo. Dia lawasyan na makagaw pa nakakamatanan na pagkaududo pa na lawasyan. Yuti bangga na bubuo. Na siya'y kataloron na upaw. Doon na bukiyan. Kanigulingan na bu. Kahit ka nakabu. Nabiya kay Saloman na sa katawa malaika. Dama aliyo sa Jibril o sa Mikail. Wanta ka malaika, basta malaikat. Napiyakasilin Allah sa ayaw maanan yan na manusia. Baga ka na pansarda na sumim sa diyang kaya abuta. Sisa niya mama rajulun a'ma, mama abuta. Tingin diyang kaya malaikat, asisalin sa datari na tao. Tingin na, hey, orib ka na wallah. Upang makapakailaya ka wallah. Oy. Na makailay ka pa na pakailay ka wallah. Nabagal ka niya sa munta. Anto na siya na ka. Inong sariwa ko pakailay na matagwalaw din makalala palatiya ka ng wallah. Katingin ko niya kailay ka kung wallah hindi. Nagsaria tanong ka. Hindi ka tinimang siya wallah. Dati na upang makapaganap sa munta. Ang kapitan ka. Thanks to ka pa na nakatang wallah. Natugujib ating malaikata na piyakailay ka wala sa idin wala na piyakailay. Nakagaya ko makailay na sa tigitalo adi makapamalakpak sa kapukit sa idin. Natin nakatamsuntang ka. Oy, nakapital ka. Na piyakala ka lumunyotan yan. Siyawan yung manalim kay mama. Rajulun abras. Mama apagkabud. Sige na, hey mama. Apagkabud. Pamakasimalan na pangalo tunggulo lang pa na betul na pia yura wa pia apat pa na lupa. Abang gino mo na hey apa bugi ya tengus. Jadi itu na pagagamin nila madagan naman atawa din na pagagamin sa matatagurun. Mga nabadagan na ibarata madagan ni gira ko na pinarangita ka o baka pagabiti siya bulokado. At hindi bayaya abulokado. Neno ka pagkarangitan panalamat tingkas wallah ka kiyan angkaw. Gusto ba yung matang na natarakala o palang gana? Di matitilis ko pa ground zero. Nasya ni Mami Murnat. Di matang natin. Pamakaya matang na natarakala o yung manan na natin. Allahu Akbar. Eh nabida ka na rin na di mo tamatang na natarakala niyo. Nandito mabigas sugat ang kamuga. Nagbibisya nga ko din. Yung kala-kala rin maghuli din karagin niya. Ayaw maana niya mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala na siya. Na miyada so kabuhayan, niya ka miyada. Miya normal so, lawas yan. Natigyan na, kata tigyan so, ay manan niya sabi ka. Natinatulong nga sabi, natina pa mumuyagan na kayo, kapitala ka. Nadi mani makapamalak pa kang kaya apag labuwa. Alhamdulillah, alhamdulillah, yulungan ako Allah, higad ako niya sa kapital. Na, ginawa niya, kung miyada kaya siya sa mama. Malay ka totoo.
Nah, ayat mana biang manian tadi kayak ayat mana lena rajulun akra. Rajulun akra. Ayat mana lena mama aku tahu. Dun apa keturuna buk sononian. Sewanian. Jika nampak maka burden tu ya bukan kayak longkang. Olay, lagu baga kasa kambing, nausok ko siya may turun. Kambing, ato rin siya naka. At sige na, yun na naman ako, hindi pangaling mo ako niyan. Hindi pangaling gagawa ko niyan. Tatama sa sige. Mata na tingin na siya rin mo ako pagkali. Pamanak na katuwan na buka ka na, ito ko na naman tamo ng Allah. At tingin na piya ka, dawang ang kaya akababaliulong ka. Opo, na udah sifat na romiti ang koto abong sa kota ulan yan, pamunaulan yan. No. Dili ko piya kami. Lamu sila bigkakawasa. Lamu piya kagakawasa Allah. Isili masaya mana niya na manusia agak malaikat Allah. Na sumiyong sa diyang kaya apa ganay ang mga niyan. Ar-rajulun a'ama mama abuta. Adito sa piya kaya Allah. Siya salin sa lok sa biar dardak ibang anak. Bisa ni saya tahu. Sumasaya sa kwenta yung musipataya kawak. Ay na. Assalamualaikum. Yang bilang itu suka kasalian na buta. Dia kemisala. Tidak begitu kaya kawan. Kaya mga niya na banang panganang kanakasya na pakakanang pakongkong. Uli na ikap kawawa ko din. Kapatatanaw ako sa lalang. Natingin na ino ka pula na kawadang panganang kanaka. Allahu Akbar. Ino ka pula na kawadang pangingin ng kanaka. Nanti na din kaya ka mga sabi ka, mga unta ka, may kadakalatan ko, ino kong munipo ka siya do. Nanti na kaya pangayang ka no, naparal ka. Hoy, Allahu Akbar, may po tutok masuk sa kanyang maranaw. Sabi ko, na ba nang maranaw? Hoy, na, kaya mana niyan, nanti na nakisip ko may turun. Abi may ito, iba ka na naputuan naman. Nanti na sumay terno, nanti na pa magagirgo. Tama siya din, abi ang iniyanon. Nanti na pakakasuling kawallahu anta mabatarfa. Sayin wallah. Nakomiya siya Buddha. Di mana mga wakawa, di tulanan. Kami ang miya failure, miya dapan. Balis sakit akhirnya anggota mga ayam yan. Failure, parte kamusto kateruian. Da abnarun. Allahu Akbar. Nadiyanan. Kaya maknanya siya mana dia kaya apakah saya na pagkabuot. Siya saling masalok. Mardaki bangala. Nasumasya sa pagkawaw. Tiga assalamualaikum. Tiga pagkabu. Waalaikumsalam. Dito sa pakasalian. Waalaikumsalam. Natigyan na dari ang panganak ka na kasi napakakanakong ko. Natigyan na wapya na panganak ka na wala kay tatalado. Natigyan dia ka mga ayaman na nila tano na ka. Na iba pang kondisyon ko din. Natigyan na ako syukur din. Yate ako sa mamumuyagin. Ay pakasali na sa timan. Kapag isa na kamabo. Natigyan na siya katawa mama dito sa malaika. At pinapakakaswing ka wallah sa ilin wallah asaka na kung maswing ako ay mananian nakabuo ka kapag lang sumatiraw ka. Namiyadong manalawas yan. Namiyadong pa siya mga ayam yan. Alam mong sibugag at hirobo. Naiyasya mo niya manaliw kaya pakasalin o pao. Nang bangala sarda. Ay ninong kaya yan tipo niya sa tuwa. Ay daw, Papa. Ganda ka ni siya bagar. Natinaway ta kulay, no? Natinino kayo hindi na nakababa kulay. Natinamili ako ang gawalay pa na may tanggal ka na tauron. Napagkura ko yan, napagkawawa ko yan. Nakubin na matatang siya na panganangkan. Nasa bata kong kaon. Ay daw, papanik ka pa kulay. Papanik ka pala panganangkan na magigwa ko siya manan yan. Napapakikanaman ka. At yan po sa mga ayamakan. Napamimili ko na nisila ko. Yan nga unta, yan nga sabi, yan nga kami. Saan siya mo na nisila ko? Nasumbalin ka maniman ko pa kulay. Napakisada ka ka. Nanti na itarong si Allah adiyong kakapakang babatala ka. Sa diyong kay atam ko kanapakalaan Allah subhanahu wa ta'ala. At taman sa ayaw ko bilang kaapasyon na di mo sa kataw ang mga ayaman na ninaw. La ilaha illallah. Nadinan. Di mo siyang kay atam mo kay babagal ka Allah. Di mo siyang kay babagal ka Allah ilmo. Di mo siyang kay babagal ka Allah akadatu. Nalamulang na ng tapang Allah subhanahu wa ta'ala. Wawai, tatapang ang kaman ng Allah. Iya po nang kayaman niya na ini bagay kaasiha. Apipi ang ginawa sa kanunya. Nalaman na ka ng tapang Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya kayak mana adongan, ada mana miapan itu. Kayak mana adrisan kayak sudul. Nah ada tadi mga apa mana tabir kana mga bay. Kana ba yung datar? Tabir kana mga bay. Ba iya tigitan wa kana abo ba iya marapatik. Ba iya patok. Atau ni pero na po iya marapatik na datariyo. Agama may lingkong kasusyo tapon ditar niya na kay Islami. Ilang man ang kota ang marapati kay siya na napapanok ang mapaypuntan kanyang kota ang muli na kamatanang aalis niya biya. Dahil niyo lang na bay, uway, miya kape miya kasusulutan yan. Datariyo, miya kape miya kasusulutan yan kung ditar niyan. Nakasama niya sa mga aurat yan na pagpagalitan sana kabisana kao na mapiya ko na kapagkailir ka na ayaw ko na riswala hindi na ka magipagadat. Uway, ayaw man niya na ito pada kaso kasi siya pangkasaginawang ka. Dahil mo na sa kanyang mga bay. Dahil talaga kagum. Basta kayo sugol ka na miya kapiya-piya. Dahil talaga siya bay. Dahil talaga kagum. Dahil mo na gamas ka ng mga bay. Katiya. Igiraas ka na magagawin mga sa katiya ng mga bay. Igir apialo pernah kung kabir kan naman piya katiya wala. Na piya po iya debutan yang akaralatan. Na matang wala kadini kapiya peni mo kumungina. Pano pagpupugin wala sa katiya ito. Apiya niya nung batada kumungina. Kadaya mo niya na plaster niya nuna. Na triangle niya nuna. Matang wala kung manimakay na grabe. Kung mana na sa katiya di ko mga bay. Na mungkin tekapan ako mga dato na pagpagagiro siya na pagadating yung manang. Pati manang, makisama ka doon ang yatano ka. Igrap man natabir ka, natabir na mga bay na ngabugyan na ililiunian. Yan na akong munggon. Kaya po na bangalin, nasubang na nawa po yan na sa poton. Kaya po na sa ruwarian, nataman handep. Dia pernah ngabugyan, dan kita pernah ngatawa ng mga dia yang ibu-ibu niya makabina-binaneng. Nah, namanya akan nonton tadi pun yang katakan nonton kamu deen, abi bintang yang lain bukan ayah bangalan awat bangalan apoyan, nanti karena mata negara biuraga ko pakatata bubulnya, no, lawannya syamuri Allahu Akbar, minyak atwa, pokok mati topul orang punya jadi, tinggal namanya kita udah kagu, dah kita apa pun nabi bukan mau, macam ini tuh susah. Agi tinggal na di mana kesangat teenager, tahu apa yang nakita pag maangkasabutan ka. Ingin apa mengatakan mata gua apa yang dikapal maangkau. Kabeda kan kapal sa bibir lapis kabeda. Kau maile kapang rokun tada. Na dili ka tinggal ka namanya nolib. Namanya ilaya debdebal. Allahu akbar. Oh nama gede-gede lah. Oh, tadi disebab mga oripan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kaya dunia, nakot nakawasang kota kikabasaw. Oh ay, nadamu-damu na yung partik. Damu na partik sa dunia. Na ayaw mo tingin na originalon. Ayaw mo originalon. Na sukiman ka, nabusok ka pag-Islam ka, akapaparatiyan ka ko Allah. So kada ito na partik. So pamana tamo na parte, so karoma na parte, so yaman niya na wata na parte, so kasibisibil ka po dunia na parte, so kateda ka na parte, ay no Peter wa parte ka na mun kada, kabas na parte na kada, na kaya original na da ka kada yan. Dili naman na original sa kaya dunia kada mun parte, ay po original nun, na so katatagur ko para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naman anong man kada-kada? O kana ba isa para kanu mga paiso kamana so tignan mo katatanusan. Katigitan na mga alim mga patatanusan kagi madudunya ta kapalatek. Nagpapakir kan ayos kung nasara di pupuka sobra. Kaya na manamirenta yang makakapan. Sobra pa niya sa piyan numbag. Yung panamaya mo duli na sunso. Ugoy na pato. Takpatatana. Kaya panamira niya na deportation. Akhirnya putus sa tutuan. Allah Akbar. Nanti manurun pagpagista niya do. O baka makapit na sa dato. Kadi magbong nakapit na kan mga bay. Nag-isa ka di kesang ka pa ng mga setan. Akapagpakapit na si mga dato. Eh gila di mo ta pakakakapan nung lubi punta din. Nasubya gina pa mga dos. Ados sebenarnya di pagano no. Abo butuh dengan aaray, arthritis. Ini nga sa ganyan nung nga biya ka titik na biya ko atay ito na ang aroma ako. Nakapit na kanugman ang iba ko.
Pamana tabirkan ang mga bayo kung nabasyan. Pamana bergerti ini nakun tadi pembentakan asara di beberapa seberang. Nah bahkan pun di beberapa tiga nama merdi asara bisa wadai. Bermirip kan bisa wadai. Apa apa mga karman asara di berada kau. Kamani di mana nak kebor ke karo mga ahmat mamot namot. Hadis hadis nak kebor ni anak. Saya buat kebor ni anak tengok. Ya besar. Ada mana yang dikasih itu ya. Kamu sampai tahu dia akan tua-tua mabido. Ada mana pun dengan baik pernah jenis juga kamu tanah kamu sadana waktu nata gue desa bawang ada berkapan boleh latihan yang nggak dia sudah mau latihan atau mager di karoman yang guna maka beda makaben atau berada betul kamu sambil otak tapi kan mau makaben labaskan yang kau beda ke sebetulnya kan yang kan tapi kan mau labaskan wah tadi yang mengawali Allah oleh yang sama dengan ada terana Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim nanti penganwala kedua ini syubatun wallah atiwa. Ayo mana atiwa nak tapang. Bagaimana ini syubatun wallah atiwa nasuknya kurbanan yang kuat ayat. Ada dia umat kurban. Kedua ini syubatun wallah atiwa. Na una piyaki awatun wallah semua pamilyan. Inawatiya semua pamilyan. Adna isya riwayah amiyabatiyan. Ayah buah kia baka pagiliran ko Ismail nakagya ko mas 10 ako talura ko na idadiyan isa rewaya nakagya ko mas yura ko na idadiyan ini siguro ka akapagkurbanan yan ko Ismail na dito pa na mailan yan ayaw maana niyan na inawaan niya so amanan niya na haja oy ako Ismail na may ito sa Ismail na ayaw ko kia baka pagiliran nakagya ko makadapurban niya sa Ismail ano nga man ganda-ganda Allahu Akbar bagarti ato siyang ko tuwa siya atutul Isya atutul. Kagi ako pamana marauta invitation siya kito. Apo nga di ko siya bala ingat. Na si Karomanian, ako pa siya namin at tepi. Na inauna miyaripi si Karomanian. Mungkin siya nanuwala sa Muriataw. Na kagi din ko mananakaw. Na pungkirawa tunariyan ka niya katibu amana naman nakapumawata Karomaknay. Na niya katibu akapalalakaw ako na matip ng ilalakaw akong kapipiralan. O na pangiraw siya Karomania na babay, na kau kaden. Sabab sa kapaganadan kako mo, nagupalatian kako Allah. Iya kau kaden pipikira, oy, ako dia kaya amak mabawa tata. Kaya insyaAllah na suniswalay pengenyalang sa tabang, sa kasyapar kata, kasyapar kami Allah. Inaw na beliau kung nagyang kota, mama na pungguraw kaden. Nakagilim kolomiyong, oy, nagkamasyam yang adik, kamasyam yang kapipira, puluragun, oy. Na isa kaya panutulaw na miya kasobraso, 20 raw nakapulto na diir. Dalin makambalingan. O, tama siya, kaya yung mga pasan ng bali. Kapulto makaganda na mayaw. Kaya may kapanutulta naman na kaya dadamang niyan, na kaya pangadiyan pan, nakabaling yan pan, na miya kasobraso 20 raw, nakaganda tanong sila sobra 20 raw. Kumagapwa tanong siya pan. Pamakapanutulta naman. Siya marin tanwaya, aganda sa tutu, miyanik siya gina. Ini yang kono kaya baling, ini yang kaya baling. Iya badak kaya nang kasya katawados. Tinawra ka naman ang pun. Lati na pun ako sangkay at tampar sangkay sa depan. Inino ko to baka po sa tampar sa depan. Lati na miya ganada ko man sa ilmo. Miya ganada ko sa ilmo. Na miya kasobra sa 20 raw na dakan mailay sa mga pamilya ko. Inawa anak ni so karumak na iya maana niya na marinibid apa katatanaan ni kapong bawat tayan na di kan kanto ni maulaw layran o paman ang yawiyak so karumak na babay umibawa taat sa kadabot at sa kadamong sirapin niya wapa iya kagirawa din na siya katawalok sa out karahan din iga karahan din nakakasya magbuwa niya gabi bakit magagawi na parapan ka agagawi sa lalakaw na iga karahan pa ho aanay pagumanakan sa kanan na ilamo ka may ito anating na may wapakulay. Lagi nung kono ko magagawin na po ininyo niya na ilam mo. Lagi ako similasyon na po ininyo niya na ilam mo. Lagi ako makaliwanag na tinabapa. Waling ako bapa ka. Lebuwa miniman ako ilam mo akan. Oay. Ando na po ni paguman nakasangay ilam mo akan na miya kalala. Miya kasubulan mo puro lang. Na di ka nikapagilan ko ilam mo. O agama. Ando na po ni paguman ako. Ikatarabing baling ako na lebuwa miniman ako. Lagi naging baling kaurang. Nakati siya paguman ako na ko ilam mo ka. Lagi na to no. Ina sebarka. Kedua pakat teberka. Ekatelo pakadanak.
Adigena, Bapa, hindi na ako po namiyaswakan na nan. Lagi na pakadagatan nga po siya ka, katalo. Siyabar ka, pakatigar ka, pakalangat ka. Adigena, minimura siya kananan ko pa. Kahit ako nakatawa na kananan. Pakaganda tututul, lubiyan na kao. Kaya niyan, kaya na kao. Ilaw na di gawanera na milenian ay namiyarda. Ang area siyempre. Sobra 20 lang. Ilaw na kanalak na sukay tao. Kaya niyan, kaya sulit na na sumising nga. Tinay no, uyog-uyog siya karumakan, nagumakan din. Kaya niya nakikiyasulo, nakiyasulo ganyan. Iyaw-uman yan, at tortorogin si karuman yan, ababay. Akad na rumurang naman na amama. Namiyang kagulok din. Tingin na dalawa kabis siya, babay, kasunsok yawa ka nagsisala. O ay kagiri, magpumyan di ko sa lakawan. O ay, misis sa lakaw, ang kaya karumakan na babay, nalaman siya ng tortorogin. Kemudian pun lagi ko ang patok ba, nasa mga patok yan, ipun kulay niya, may kato-kato na patok. O daw niya pun nabisip, ada si karuman niya, nabuyan puto ang mama arumang kapoy patokan niya siran, kapoy munong niya siran, kami sisi ang kaya dua kataw. O nada pun lagi mati na may pikirian, ang koto ni dorong dos. Apiat tingin kada ilmu ka. Nauman ang kau na yan, siya ka. Napakatigal ka, napakatigal ka, sabar ka, napakatigal ka, sa kaya mananin ng bayurantang ka. Pagkatapos, doon namin ipagteke sa patok na mundo na pumuro. Ito naman, namiyakan ako siya karoman, ka namin lagi na pumuro. Nung may na pumuro, nung narumili-gili gamatan yan, ilan yung si karoman yan, miyakaragi lang, itakailan niya karoman yan. Na, pagkita nga nung karoman yan na babay, di na parang pagkagilala ka ng gama, pumuro. Lalu yang pun lagi makilala na nung nasi karumanian, miya kauma. Lalu pun lagi makagurok si karumanian na buboy, ama eksay tidak kagurok. Lalu yang po kawang kay arum-arum nama, ay! Wata ko na na pag kami ang kauma siya bihita. Naku, napagay ko man lagi na di siya arum-arum gagina, nasuwata yan, dito sa ikawgat yan. Namiya kagurok ka din. Namiya pikirian. Nanti kita udah langsung sindung nang koto anak sange atau nami apa akan sekar makan nami apa akan nangke awat akan. La ilaha illallah mga uripun Allah. Naku nagi pada lagu yung udah kaya ama yan ako tunangarakan yan ay dua ma ada sekali lumayan sama sakit ini kuatan na kanina tama ni madon napagkat pinagsuot ng araw ka. Ang pagpinagsuot kayo na kulay lang. Kaya po na kaya niya kasi kama kulay. Nagagagas niya si Iwata niya, nagagagas niya si karuman niya na pungguro ko doon. Yung disabak mga orifan Allah. Kailangan ko daw na matagura ka sukang bayrantang. Nakasabat ako kapakanan at kaasara matagura ka ng insyaAllah. Napadala sa kaputukan operaten kasi ko Allah. Diyan mga orifan Allah. Naman ito, ano man namin gulaw lang. Siya katawag man ang mama, na nung namatatago ko darpa ni maganag siya mo, niya kapipira lagun mabu. Nang nagaganat yan mo, siya karuman niya na mogat. O nakagaya mo nga, nga makapata siya mo. Iyaw ka Juma, misibe siya nga masdi. Namu ito lang kay alim. Nadalang ang yan mabuang kay alim, kamudan, apagpamusyat, apagpangatatak, aluang ko to alim. Inino ba ko bumuwatas, kaya kamudan na alim, apyam-yapyaw ko, nag-asabihin ako niya. Lagi ako makapasa siya ng simbayan, luminiwang mga alim, luminiwang mga imam, akamu doon. Dan juga pagatapan nila, nagsesa sila sa pagatapan, awalay. Yan kalabara matuwa siya ng mapay awalay. Tugo mga loko sa alim orak, alim, gurami, yan duduk-duduk awalay niya. Ikaw pumunta ka muna na alim imam bapakulay, yan duduk kakapatan awalay niya. Pinawalay niya, kapito siya na kanya, tugulog. Tigay mo tawa ta alim, awalay niya, kapito siya na kanya, awalay niya. Kalau pun lagi makan rumah kita bukan dunia meri nasi karung ini namanya kaum nanti kita itu kan mana di pualang betaa itu orang di nana ngadi pualang dan di nasi maka alim kami agenat selama pun dari nasi wataka kaki mau genatan aku mana kau gatakan kalau pun lagi makan rumah kita alim tiga nama tanah itu dari mama sopang ini kan lagi pula lang akin nakasiyakin niya ako buwata sa dari yakin ni alim nakatiyak siya nga pagpumusyat na watak na alim mutawata yang nga ba alimango o siya watak na alimango napipatuang ako Allahu Akbar lagi isabab mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala kaya madalian at ada tarang nga mga ulama tanong datari alim siya ba't ba 20 lang mga ulama sabi siya Tadi isabab mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala
Oi, seorang penuh Allah nak ayam makna dia nak basta asal siya kapagpagalaw para siya kag Allah dati pangangkaw Allah dan taro ka pagswila igir ka na ay magar ka mga imtihan mga aktiba oi na mga lalabog plus 1 plus 1 2 plus 2 oi na ay mana ni nagtip magar ka mga aktiba na adun ka elementary ka napagpagalaw sa amin ka na adun ka high school ka namiya ka din na adun ka college ka namiya ka rin sa examination na adun ka master ka namiya ka rin na adun ka doktor ka namiya ka rin oi ay mana niyan dati ko ba dito alim na di ko pagis na kabaradan ng examen yung ko ba kung naraka oi ay mana niyan na sumabuso nabi na may alwin yan أتينا إذا أحب الله تعالى عبده ابتلاه يقول أخونا كبه بأن والله شعوربنيا لا تبقى والله سبحانه وتعالى بس أخونا كبه بأن والله لا تبقى منك أقول لك أنا وكم يبان بتولا كرمان وكرمانيا di Syria elaman mana so kerumani dari kanu di Syria minting kenapa minting serius atin tengah kanodan oh ya, aku bikin osobo ben, nanti nak manik kita mapit ada dengan semar kasar. Nanti kemabu memasuk cuaca dari mata orang. Kemabu ngebebernya pahal dong ha. Berani pagada ada gede banget. Ayam mana ni na kena badang serius so kau yang dijual ke rumah ini. Langan nama dokano di Makasindeg, apa belum toko aku tak akan. Wah, lagi tapi mabu mengabai, ada lagi ketetangan ni karomani nama mama. Atau teman yang karomani nama lo sobisin anak kota di kira kita. Nah, yang besar. Ada kau mana mati pikir apa? Allahu Akbar Allah. Mana berumah anak kau ke rumah ini? Ada yang foto di kasih. Ini ni wadang nak ke rumah ini. Ada musik ni apa kabel nak apa foto makan koira. Kenapa lu beli manusia yang mga highway? Tadi kan udah gitu dah. Tadi kan udah nggak koi nak warna. Nah, tikok. Kau tadi punya kau aja kan? Paman asobi yang kan utama ngayon wawata ay hindi ko. Ito sa nilo mga watay na kung mga magatan wakwa na utabad lagi na mati buron. Tadi nga sige lagi na terebon. Awak ka ng lopa, awak ka ng tae. Kenapa manubad iti suwe na ka? At yung makasukulap man asobi waka sa may wawata. Jadi yung mga urip ng Allah. Napakagatan ito. Kaya kung ikasilya nga perungan. Napasingat lang ka mama. Na di ka ababay na pasinga magu. Na ini ka pasinga na pagpagatatak alo ang matanya. Di na benda kami pero lang iti wallah. Kadang nakapipya ginawa pag kagida mami ang perumai. Oway, na niya gina mami aba mara pamana di mafia. Oway, na niya gina mami aba ato na iti war kami wallah. Na benda kami pero lang iti wallah. Kadang niya gina mami ang mga tiwa. Unyang nakisumisi karuman na sumisinga. Unyang taplaka. Ay ha! Itu masa menahan, itu di situ lagi. Kami pergi nong, Ini apa dah? Lagi nak apa di kau? Nah, kali ni mau kasih di karena nak tangguh kau bergana awak. Nak yang orang tak bertanang dengan mama. Tidak juga di situ kepada laluan. Tidak awak. Aja kata apa? Tidak mama. Kali. Kami yang kenapa pengaluan ini penting lah kalau kata dia pun kawan. Nak berpeni ni, nak pengurau. Dia kena kebin bawa ke rumah ni nak berlawan apa kan dia. Dia geus tak apa. Naon yang mula kita mana pengurau tak ada dicapai makanan no. Ini ka betul orang yang mama ka pengurau ka pagawa, dapat betul betul pada panik. Dia tu sopan wa ama ini ya. Dia tak kayak menyu nabo tua ka. Wagi magirawa mo tama mamyo dia tua. Aida. Dia kayak apa? Kuman ngi karman na ko ben biya kasi nga. Naging bubay kami wala. Kung yung mga sumigil para man yan nagugagasin niyan. Inukalan! Diya ulo ano! Diya ka na lang sa kano sa kapagkakawanganan! Naon niya kung nakigagsa na siya sumubay ay ito. Alhamdulillah. Mencetak yung bubay wala ka. Pengantan niya kakatlekedan ka sa kano ko. Yung magbuang yung mga niya sa kabi, manalaman ko ka na marolo. Ano makna niyan? Labasta kaya kapangangkaw Allah na dito ni Masya sa soparatian ka namin ang kalibig. Di ka po panaro-taro. Madakala sakit mo nga na, uwi natin yung ba, lati na ini, tabi lang ano, madidipanin ako daw kong paniminar, kadog yung daw mga lati yung ba, bago niya niya ka paniminar, siya lang nawatakan na lang gumidaw na bugok ka. Dahil siya sakit. Allahu Akbar. Ay ako nasinita niya nung nakasiminar. Allahu Akbar. Tadi yang mengalir Allah. Kailangan
mabalik apa pagapas ka sabi Allah. Adiya. Aya pagano na karakano o Isa ya Isa mo na anuman. Na ini Isya o Nabi Musa o Allah. Tingnan na ya Allah ay bagi siya karakak. Kina to. Na tiyan ma alama idha ahbabta al-abd. Idha ahbabta al-abd. Tugu Musa ay kanina na Allah. Anto na ito sa tigil akya pabaya nakasaori panaka. O tawa, namananan. Anto na tugu Musa, Nabiullah Musa, ito sa kaya pabaya nakasaori panaka. Natugu Allah a'alama alhamaha az-zikr. Kaya makna niyan, na ayat to sa saori panaka na kaya pabaya naman, na ipagilahama kanun akatatan minirakan. Ipagilahama kanun akapunguno kanirakan. Allahu Akbar. Kata-kata ino kanu di makasimilan. Oi, kata-kata mo ko na dino bitabtan masala pumunutan ano ko. Yo bakay adirun tan akya boben kan wala insyaallah. Ay ini ilham ya rakanu nakapaningina. Ay ini ilham ya rakanu nakapagaluma. Ay ini ilham ya rakanu nasibas Allah. Dala ni magu. Ay ini ilham kami wallah. Saya mana ni nasibas Allah. Na ino kapana ke emana niya. Na ilham wallah. Nasibba sa pakaran ni sokarat yang ka kadidikan de tu Allah Musa akaya mana niya. Dapat keboben akan sore penakan. Nanti natuna alama ma alama idza abgadta al-abd antuna itu usqadna nakaltu Musa apakira lang kita nakasori panaka antuna itu usqadna lang kita nakasori pan nanti na ayat usaq kira lang kita nakasori panaka tuwa na pagpakilipatan na kanunso tan marakan na pagpakilipatan na kanunso kay pakamafia. Allahu Akbar. Sahali sa mga tao, ada awan yan tada magwallah. Dan awan yan nakapipikira ko ang kapapituloy ng Allah. Sa lima kang ganun sa ganun pagkamapya na mga tawanan abkara ng itan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi lah pagkakala ng bago, pati ako nga sa Nasir, kung nabaw niya bisa lang bagaimana talaga mga ulama. At na isa ko mga ulama, apiterian. وقيل إن علامة السعادة 11 خصلة. Ayatina tusa mga tao na teman ikakalimu. Sebab sa ayat ikakalimu ukiran. Kapun temakiran kata tahu ukiran Allah na umata ukiran hadir ke asapulu abusya. Basta maka kurpa hadir ke asapulu abusya na karina sa sakal na inuntong ka si Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? أن يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. Nah, mabalik ka dunia aya maknanya. Nah, kung kadang ka dunia sadid mari besok kata kamu kau. Nah, si kabata tembang sa anuman amawli. O busa ka na dia ka dunia, nah kana ka bakon mata tembang. Nah, si kabata tembang ko dengan ka paganuan amawli, nah dia butuh ka. Kada ka mga tawa ini kalim Allah. Aya maknanya na inuntong. Ayat 3 ayat 2. أن يكون همه العبادة وتلاوة القرآن نقوم مبني أي bagi importante naka na susimba Allah na kusukabat ka sa Quran na pagka mga saada inuntung kaya makanya ini kalimu Allah ikatulu na kilatul qawla fima la yahtas ilayhi na pagkamakito niya sukater ada abanya rarata. O puna ya mailai katau na teru na ama pamana teru na dang na mafia da amanya mapateru ada aralan takiya de gunanya na perlu satawa amananya na ini kalimu. O kuman teru sekali yang bimatai da babai, sekali yang binone, sekali yang bimatai tango, sekali yang bihaiter, sekali yang bilongnos, bagi Victoria kano tadi kau udah pakai terap. Sekali yang bimafia na kita kasih biar kapan na kita kasih terkadang na ayoyen. Na awain ka. Kapapasagi ka pagubaro. Oy, away ka. Na kami paman na bayi, kung nilagato ay katero na kangisay, paman na umapya na pero no limapya na paman na pero na dito mapopulong sa dunia na ikakalimuha sa anuman amawli. Kaya kung nalikalima, ikapa na ayakuna muhafilan ala salawat al-khams na sutaw kasi siya pa niyan sa 5 waktu. Basta siya pa na kasi 5 waktu na miyaguto ka. Kapag liwa, kumirna, bugani siya, sekali waktu, dia berdoa, insyaallah. Ayakuna ayam maknanya na ikalima.
la yakuna wara'an fi maqallun aw qatlun min al-haram. Na panang gidai kasumay itu mana haram. Panang gidai kasumay itu mana haram. Tadi so kung may katero siya kapamaganda na ini siya ka ini kapamaganda juga ya. Gusto na biudo. Nakapamaganda. Namin nga nag-biudo. Niya ako nga sa ba? O ay, naliti naman na niyan. Na isyaw to kailangan na panang gidai kasumay itu mana haram. May itu mana haram. Na itanang أن تكون صحبته مع الصالحين. نعم بدوي كأيبوليو كفا نعم مغتاو الصالحين. مع الصالحين مع الصالحات مع بنا توضئي مع بنا تمانتو أيبوليو كفا نعم راني والله وبنا يبوليو كفا نعم راني والله نعم يغراني كفا والله وبنا يبوليو كفا نعم موتك والله نعم يغواتك والله نعم يغراني كفا neraka. Apa mimili menengah? Kenapa kamu memilih sabut apa ngaton? Akhirnya pun nak boleh bahkan sudah darah nak matain. Jadi ini besok pada kayak bukan ya, nasi berdua dari matau. Oman kagak dong nanti nanti mau dia tadi. Allahu Akbar. Kaki apa dia kudu bukan dia. Allahu Akbar. Apa mana? Kenapa apa kata? Dari mana ni? Nak bagi dia nak? Oh yang kata win kasangga ni penggilawin karena syuruyan atarmu. Oh talian tak nama sih nama atemo. Sini kompleto. Nah mana gila nggak kape binasakannya? Ayat itu kepada magaan. La yakuna mutawadi'an ghaira mutakabbir. Pamana beliau keaginawan keamangan beban. Kenapa kata kamu? Ini wadam na tahu amangan beban, pada kemangan beban apa kebeban Allah, apa kebeban dosa apa bisa kau. Kenapa ya kemangan beban, apa berada kau, apa berada. Dan yang tunang anak aku makan, akan apa kan ibu saya? Ada sama anak makan, tapi apa lasar? Ibu dia tak ikut. Dan apa di TV nak apa kan ibu betul? Nah, ayat ikawalu dah ayatuna sakiyan karima. Ayatuna tanda satawa ikakalimu. Nama baru syatau, amalai gedau barasadaan. Malai gedau barasadaan. Kamu nama dah beliau nama sedaan. Pada nama masyarakat, sesadaan yang sekarang nama mama, apa yang kena pada tu sekarang nak benda keunian, tapi yang masih sekarang maka, apa yang kena bermayur, nak benda lima mayur, kami yang mayur raka, kamu nak pernah dulu lagi nama mayur, hati kalau dulu mister, mayur kata semakin ada di perlahan, mama ni makan dulu nama mama, bahkan dulu yang matikan, mayur sih, nanti kata mayur di sekarang ni, nanti kan sini mayur, tinggal sisa kalau tu, masih ada dari sana tahu. Tapi namanya apa yang sobat dekat? Adisa lagi ada asbab pembina ada tak kaki kalau mama kata dengan mama kemudian kita tahu ada taruh ada apa yang betul ada error. Ini nak butuh mana teh adu bisa lah. Di kampung yang yang mana ni nak berberna mama lagi sabab mati orang. Betul lah sobat apa kita datang apa kita datangkannya. Ikhlas ya para magan. Yakun rahiman bima khalillahi ta'ala. Nakataguan ka sa gagawang barang-barang apa yang tunakanin Allah Ta'ala. O ika sa pulo ay yakun na fi'al khalq na beri pa apapakam gay ka una pamamakan mo Allah. Kana apapakam binasa pamamakan mo Allah apapagay mo na muna. So kapag sa mga doksa apa yang kenapa kamabot na asalan ka mado. Ano ka kenapa ka kamabot? Kenapa ka kamabot? Di bawah. Awila kan, ayam mana ni? Apa yang nak kamu? Asaran nak kamu. Importanti, nak ayam mana ni? Nak apa yang nak barang lain? Asaran nak kamu kami nasa. Kasapu dah bisa ini mulai puli. Nak ayakuna zikran del mauti kathira. Nak apa kadang-kadang kasuka pikiran buka patai. Oh pun kadang dia pikiran suka patai. Nak buat kadang dah suka manakah. Berkata dah suka ratnya nak Allah. Berkata dah sesimpang nak Allah. Berkata dah keamanannya. Nama ibadat kah? Kasapu sadar dia buka pikiran suka patai. Berdasarkan Allah, isa dia kaya mana dia nak apa pertobatan similar tano, sabab sama namun taman niyo yang amang abay. Ada dulu kan niyo isa dia kaya mana dia nama laki niyo mga pagari niyo. Tanang area kan asis solutan, panuluganan, oway, yang si Alim Zainuddin, ada si Alim Jaman mana, si Alim Nasir, oway. Saya mana niya apa dia kalau bini terus juga anak katawan niyo, oway. Kami awan na kalau mana tu yang kata orang yang kasih misteri ini jangan lupa nak bodoh jangan lupa berbayar. Oh, berdasarkan Allah kami akan lakukan
nainu kadikan bukan insyaallah ni ngomong sige panulu yang sige zenu acara dora sa kanay kita kacakap dewa ginalakan naplo ko ng sumir ay mga niya natapos ko bala nasatan ni busyong sa digadar pa bala sanggan wallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh